like as in loko beni va nghena vulavula le ka galo u vulavula hi laha ku hava galo yin'wana handle ka leyiwa. no ni teki portrait yi va full picture I want my pentagram to show. No wa byeli ku u le ka galo. Is it a video? Okay, okay va ka hina loko mi twa va ku ve ri kule le ka galo a ka hana ka galo le ka le ka hana la leyiwani is an LP old LP player leyi nga kusuhi na hina la leswaku va kombisa technology leyi ri kona hi minkarhi ya xikhale ka ha tirhisiwa ti-LP leswaku kahlekahle ndhawu leyiwani leswi wa swi vona ku ri ku na archive nyana switsongo mara leswi endlaka ku ri hi tala hi ku hi le ka galo la ku vona ka galo la ku nga duma swinene wow ka galo baba so khale a wu fanele u vekela LP la press you move this thing a xi famba na nayiti xi lexi ku na xinayitana xin'wana laha hansi lexi khomaka ti-voice to vanhu laha xi loko yi na xikirexa xi ta xi nga tlangi wow yeah so that's all we have for today ka galo we're coming live from Galo Records